Jinubar Podcast'e merhaba, ez Aziz Tekin. Divê beşa podcast'ê de em ê bi nivîskar û akademisyen Tekin Çiftçî re li ser xebata wî ya hekîmtiya kurmanciyê biaxivin. Beriya hekîmtiya kurmancî du berhemên din yên Tekin Çiftçî ji Nubarê derketibûn. Yek jî lêkolîn e û navê wî Kilam û Jin di kilamên evîniyê yên dengbêjiyê de temaya jinê, ya din jî Zeviya Ramusanê ku ji çîrokan pêk tê. Niha em ê hin pirsan li dor pirtûka hekîmtiya kurmancî ji nivîskar Tekin Çiftçî pirsin. Tekin xoca tu bixêr hatî. Hekîmtiya kurmancî ku di 2022 de wek pirtûk ji weşanxaneyê Nubarê derket, xebata teza doktora ya zanîngeha Dîcleyê ya Diyarbekirê hatiye parastin. We çi wext dest bi vî xebatê kir, xebata qadê û xebata nivîsandinê çi qas toman û bi vî pirsê re girêdayî jî sedemên hilbijartina vî mijarî çi bûn? بله هیمه خباتا د دسته و د کومبیژن د سال 2015 دا هاتتانی آمده کارین خبات نزدیکی سال نو کیاجود پیواژو دمی خبات القادجی جبهار 2016 حتی داوی هاوین 2018 انگو جدو سالان زیاده تراجود حتی کو وکی تزا دکتر آمده بو سال 2018 جی قدیا پشتی کو مبریر دا کو اف خبات وکی پرتوک که بگی جبر دسته خوندکارن ام هنه کیدن سر خبتین و دوی نابر دا بهار 2022 جی ملپی خوشت د ناف دولمندی چاندی سمسوره دا وکی قادک جی قادن فولکلوره بجیشکی گالری او اوجاق جی کی گرینگ دکره لورا نخواشین کلو برین ترس و خوفا جمرنه بویه پرچک جیان مروان یا آسایی نخواشین کلو برین چقاس بویرن جرزه بن مرجی و ترسا مرنه جی او قاشی بسا و خوفه جبر ویه که مروان هر دم هول دایکو خوش نخواشین هم بپارزن اگر به نخواشیه که کتبن دزودرین دمه دا خوشی خلاص ببکن و خوش مرنه دور بخن جبو ویه که جی ده هر سردم مرواتیه دا مروان سری ریبازن سری درمان بجشکی دور و تشتن پیروز دایه تزانین که پیشکتن تکنولوژیک باندوره که زیده سر گوهرن جوا کرکن در روش شکوه دا چند گالری و کبن شوپین خدیم وکی برفال بر روزه دهلن مجی هول دا که ام بشک جوه چانده بپارزن یک جمع بسته وی خبات او که جبو بردوامی خبات بوی رنگی هیمه کی باش دین ارده والاهی دوی خاده ده هنه کی وم دا بگرن وی قادا وی چانده خدیم بلیکولین نرخاندون و برهفکاریه که بره کو پیک جوانداون خلاص بکن ام بین روژه و اکادمی و لیکولین وی قاده جبو وی که ناوین نخوشین لهره می ریبازین چاره سرکرنه کسین کو پیکانین بجشکی گالری دمشینن و روش ایرو هات تثبیت کرن ساعت خوش تچما سمسوری وک قادا خبات هلبجارد سدما وی چبو قادا سمسوری جالی دولمندی چنده بجیکی گالری و جهری من دن نکمتره ام سری دوینا بجن لیبل جالی برهف کرن دابش کرن نرخاندن و داناسین و دولمندی فولکلوره و بالایی که مزنه بو مبست وی خباته وکی رساله دکتر جمع مبحث کربهاتی پرستن و آماده کرن یک جی او کو لدریه خبات فولکلوری کردان دلو پک لزیده بکه و ریل بر لیکولین سر فولکلور هریم سمسوری وکه البته بر وی خباته گلک برهم فولکلور سر هریم سمسوری هاتن آماده کرن لی لسر بجشکی گالری هرم سمسوری او خبات دسته ودا خبات یکمینه جبون ناسین پاراسین و بردامی و چند گالری دوی همو کم نشوپی و زانیارین گل بر ریبازین زانستی برن تومات کردن و لیکولین برفرح بنکرن نه مقابل دوی وارده هرم سمسوری حتی نه خبات برفرح و بر کوپت لی نات نکرن بجشکی گالری سمسوری تنه بوی مجرد دو سه خبات بسینور این لیسانس بلند و چند گوتران او قاس پشتی خلاصبونا خباتا و تکلی و بو او کسین لسمسوری بو خباتا و امبارا آخوی بون بردام کر آننا بله بردام کر او خبات بو سدم دانین تکلین نو یم بجوا کرجی پشتی خلاصبونا خباتا القاده ج تکلین ما بردام کر لی مخابن هنجی درین کوما دوینا بردا هنجی درین ما دوینا بردا کوچا خو دا کریانگو مرن خدای ما خلوان زیاده بک دما کل فوار پرتوکانا سمسوری جبو پرتوکا حکیمتی کرمانجی روزن امضا هات نامه کرن هنجوان جدران سریل مدا او پرتوکا خو ستندن وقتا کو پرتوکا د خودی تنجی کله کی خوش او کدا کو او تشی کو هاتی گوتن بجن وک هجا هات دیتن کله کی فانجات هر کو از دشم سمسوری حتی دستمته از پرسوان دکم او جیبون سردن ما گله کی خوش بن و بکدو کریارن خو هجا دبینه براستی جی هر یک جوان جدران وکی دریه که چند او فقره کردیه وک تی زانین چند او میراته گله کمنا کردستانی و هر وها لسم سوریشه جو کومگن رومایی میدان بگیره حتانی پرسان گریدانه که جوان شهرستانی کم کو باندوره کی برپچاو لحکمتیا کرمانجی روجا مکربه هه هر وها قید موتیف آن تشتیک دن جوان دوران هنه کو بحث حکمتیا کرمانجی دکن
ام ji bermahên dîrokî fêm dikin ku li herêma Semsûrê ji serdema paleolîtîk hetanha gelek şaristanî bi cî werbûne. Her gelê ku ser vê xakî bi cî werbûye, şaristaniya xwe li ser şaristaniya berî xwe ava kiriye. Ji ol û baweriyan bigire heta bi rê û rêgezên jiyanê ji çandiniyê bigire heta ji pergala sazkirina rêveberiyê di hemû qadê jiyanê de pêşketinên nû li ser yên berê zêde kirine. Wek mînekên bêjin şikeftên palaniyê, xerabayên pirînê mînekên van. Li Semsûrê li deverên cihê gelek bermahiyên piştî serdema paleolîtîk jî heta niha li ser pêman e. Li her devera bajêr bermahiyên Asûr, Hîtît, Part, Roma, Sasanî, Selçûqî û Osmaniyan hene. Peykerên li serê çiyayê Nemrûdê keleha kolkê stûnên li derdora Bêzniyê mînekên vê yekê ne. Ji ber vê yekê bi hêsanî em dikarin bêjin ku Semsûr xwedî dîrok û çandeke gelekî dewlemend û kevnare ye. Helbet hin rêbazên hekîmtiyê jî ji wan demên kevin heta rojava îro hatine. Mînaka her berviçav bi kararîna rawirên kuvî yên wekî kevjal, miar û jojo ye. Her wiha ayîna çilderxistina zarokan û baweriya bi hebûna pîra xêw bi gumaneke mezin ji wan serdeman maye. Di vên demên dawî de me serdanek li em bêjin bin göbeklî tepeya li Rihayê kir. Li wê derê tiştekî balek gelek balkêş e me ya karin bêjin. Li ser stûnên ku li bêjin bermahiyên göbeklî tepe de hatine dîtin de dîsa ev ajal hene. Wêneyên ew ajalan hatine xêzkirin. Ev jî gelekî balkêş bû. Ew ji tê ve hatê ku gel ji serdemên kevin heta niha bi wan re wiran re bi rû bi rûyê bi wan re têkildar e ya jî bi wan re em bêjin hempar dijî bi hevpar dijî. Saet xweş. Pirtûkên bi Kurdî derbarê hekîmtiya kurmancî de hatine nivîsandin an jî beşek ji derbarê vî meseleyê de di pirtûkê de cî bigire. Ti pirtûk bi wî mijarê re eleqedar hene an na? Li ser kevanên pirtûkxaneyên nînû heye reçeteyên nojdariyê nexweşînan ku ji aliyê keşeyên vehatina amadekirin hene. Ji wan kevanan tê fêmkirin ku rewekên wekî nane, pûnk, rîjang, çehetiryan û zehter û hevê din hîn di wê demê de bi mebesta nojdariyê hatine bikaranîn. Di serdema Selçûqî û Osmaniyan de jî li ser folklor û bijîşkiya geleriya Kurdî hin xebat hatine meşandin. Ev xebat bi taybetî ne ser mijarekê ne. Bêtir li ser çanda folklora Kurdî ne lê mixabin piraniya wan xebatan bi zimanê erebî û farisî hat nivîsîn. Hîn di sala 19 de alimê Kurd Ebu Henife Ahmed Davud Eldîneverî pirtûkekê bi navê Kîtab el Nebat û ji 6 cîldan pêk tê amade kiriye. Di vê pirtûkê de derbarê rewek, erdnîgariya Kurdistanê û dabeşkirina rewekan de gelek agahiyên giring hene. Di nav Kurdan de bi qasî ku em dizanin xebata yekemîn ku mijara wê rast diyarkirina nexweşiyan û dermankirina wan e mecmuayê Melayê Erwasî ye. Melayê Erwasî di sala 18 de li herêma Serhedê jiyaye. Erwasî di pirtûkçeya xwe de navê nexweşiyan rêj dike, sedemên wan diyar dike û bi qasî zanîn û lêkolînê xwe li ser rêbaza dermankirina nexweşiyan çend gotinan dibêje. Ev pirtûkçe ji aliyê Profesör Doktor Rehmetî Qedrî Yıldırım ve ji ber destxeta ku ji Mele Zeynel Abidîn Amedî ku wî jî ji destxetekê din wergirtiye tevî dahorîn wergera Tirkî latînîzekirina wê ji tîpên erebî û wek destxeta ku jê Sûd wergirtiye di sala 2014 de hatiye amadekirin. Ev xebat ji aliyê weşanên zanîngeha Mardin Artuk Lêva jî hate çapkirin. Demek ku em tên sed sala 19 em dibînin ku Mela Mahmudê Bayezîdî adet û rûsumatnameyê ekradiyê de yani adet û kevneşopiyên Kurdan de bi wî navê pirtûkek nivîsandiye. Di vê berhemê de derbarê bawerî û bijîşkiya gelerî de hin agahiyan dire. Rewşenbîr û weşangerê Kurd Celadet Ali Bedirxan di kovara hawarê de cih daye hin nivîsên derbarê bawerî û bijîşkiya gelerî û tendurustiya gel de. Wekî din em bernameyên sedî set ya jî seranser ku derbarê bijîşkiya gelerî de hatine amadekirin rast nehatine. Bi taybetî jî Kurdî berhem nînin. Em dikarin vê bêjin. Wektê qebûlkirin hekîmtiya kurmancî beşek ji folklorê ye. Em girêdana navbera hekîmtiya kurmancî û folklorê de çawa dikarin binirxînin? Rast e bijîşkiya gelerî wekî binbeşeke folklorê tê pejirandin. Gel bi sedan salan ji ber sedemên siyasî, aborî, çûn û hatûn hevê din ji navendên bajaran dûr maye. Di van serdeman de bi pirsgirêkên tenduristiyê re jî rûbirû maye û hewl daye ku ji wan pirsgirêkan re çareseriyan bibîne. Bi demê re zanîn, serpêhatî û kevneşopî gihîştina ser hev û bijîşkiya gelerî derketî holê. Bawerî, liv û tevgerên civakê jî bandoreke mezin li ser bijîşkiya gelerî dikin. Bi pêşketinên diqada tiba nûjen, xwendin û perwerdeya gel, derfetên çûn hatinê, pêşketinên دیوار تکنولوژی دا روشا آوری جواکی اشمندیا جواکی باندورا خور سر مجرد تندرستی پیکانین و ریبازم بجشکی گلریجی کم آنجا دکه لی بجشکی گلری قجوله رانابه بس منو دکاره بیچه کو کراچه خود گارینه آنگو فولکلور جیانا گلا روزانه و جیان جی به پرسریکن تندرستی نابه دما کو پرسریکن تندرستی دکمن گل جی بخاصی زانین چاودری و تجربه خو تشخیص و نوجداری خو پکتینه
Di roja me de peyv û têgehên bi folklorê re têkildar dimirin. Gelek sedemên wan hene helbet. Bajarîbûn û bi hekimtiya kurmancî ve girêdayî helbet tipa modern. Peyv û têgehên hekimtiya kurmancî re jî wenda dibin. Bo van peyvan ferhengek hatiye amade kirin an piştî vê xebatê tu difikirî ku ferhengek hekimtiya kurmancî amade bikî. پرسێک گەلێکی دجیدەیە بخواست کاز دزانم لە باکوورێ وەلێت ئەنگۆل تورکیە دەربارەی حەکیمتیە کورمانجیدا فەرهەنگێکە خۆسەرتونەیە لێ بەلێ دەهەن فەرهەنگên وەکی فەرهەنگە تبەیە دکتۆر سەید هۆماندا و پرتوکە ئانامنێزە کورمانجی یا ئیسرافیل بولبول و میکایل بولبول دا دەربارەی حەکیمتیە کورمانجیدا گەلێک تێگە هەنە ئامادەکردنە فەرهەنگێکە بڤی رەنگی دێ پڕ باش ببە لێ ئەف خەبات ji karê kesekî bêtir bi karê xebatek komî ancaq dikare pêk were her wiha jî jê re dem aborî û piştgiriya saziyan divê ji ber van hincetan niha ez nafikirim ku bikevin nava hewldaneke birengî. Mijara me û navê pirtûkê jî hekimtiya kurmancî ye. Ji bo vê peyvên din ên li herêmên din tên bikarin heye ji bo hekimtiya kurmancî. Gel li gorî ziman, zarava û zanînê xwe têgehan dafirîne. Ji ber ku di nav Kurdên ku li Tirkiyeyê dijîn de perwerdehiyê bi Kurdî nîne, li gorî herêman nav û têgehên wekî dermanên kurmancî, dermanên kurdewarî, hekîmê Lokman têne bikaranîn. Her wiha li gorî hostatî û xadên tenduristiyê jî kesên ku nojdariyê dikin navê wan diguherin. Ji hinekana pîrek, cebar, ji êkan bijin nexweşiyên girêdayê şikestin û cih derketinê re eleqedar dibin ra divê gotin. Ya jî nexweşiyên girêdayê çerm û hin cûreyên derûniyê re قدر دبن جوار اوجاق تب گوتن خوجا و دادا نخوشین گردای هش اقلاویتن و باوریه هاوی دنج تب گوتن لهرما درس me جوان کسی کو نخوشینان درمان دکن را زاربای کرمانشکی انگو زازکی درس me de cerrah انگو جراح تب گوتن yani وکم بیجن لگور هرمان ناو وان بیجن تگهن وان کسانجی تنگو هرندن دربار حکمتی کرمانجی da Saat xweş. Di Pirtûkiyê de hekimtiya kurmancî û bawerî gelek ketine navêv. Çi tekilî di navbera wan de heye? Rasta her du jî têkil hevin li gorî me bi qasî lêgolînên me û lêgerînên me dema ku pirsgirêkek tenduristiyê derdikeve holê pêşxî teşhîsa vê nexweşiyê ango navê nexweşiyê lê tê danîn piştre biryara rêbaza nojdariyê tê diyar kirin heger pirsgirêk biçûk be û demborî be çareserî ji hêsan dibe lê heger kesê nexweş bi xwe nikar be pirsgirêka xwe çareser bike bi kesên derdora xwe dişêwire û pisporê vê pirsgirêkê dipirse kesên derdora jî li gorî nexweşînê berê nexweş dirin hekîmên kurmancî ango an jî oja Divir de ya giring baweriye eger nexweş bawer neke ku dê baş bibe ji xwe baş nabe ango gava pêşiya nojdariyê baweriye psîkolojiya mirovan rewşa tendurustiya mirovan jî diyar dike gelê Kurd jî gelek bawermend dide ji bo vê yekê jî li gorî baweriyên xwe serî li rêbazên çareserkirina pirsgirêkan dide diçe bal mele şêx û dedeyan kesên xwedî ocaq û nistiyan gelek caran têk diçe lê hin caran jî pirsgirêka wan çareser dibe di vî warê de merv nikarin em bêjin baweriyan û hekimtiya kurmancî rasta rast ji hev بقتینه و هر وها مرکار و هج لیزر بک نخوشین درباره حش آوتنه دا ای درباره بیشتر درونی دا پسیکولوژی دا سدیست با باور کردن بیشتر بنویشتن بیشتر آخافترا به هن کسی زانه را یا جم کسی بیشتر هن کسی که حکیم لقمان تیم کارانی را بویرنگی تچاره سر کنی یا آنگو دوچن سری زیارت اندرن در دوره تربیان ماچی دکن دیواری وان ماچی دکن آنگو هن قربان اندرن یا ام بیشتر لمزگفتان زیارت ان تربیان رادزین بوی آوی جدن نخوشین خارج پرسپکتیو خارج چاره سری دکارن و بخاطی که مجازیدار هم بیسته کلا کسی باش دبن یعنی هم بیشتر دیتنا جنان کسی هن کسی نه جنان دترسن هن کسی نه بشف نکارن نام مزرعه بگرن هن کسی نه نکارن تنی رازین هم بیشتر هن کسی نه دخونه خدا کسی وجودات بینن بتایبتی باوریه یعنی نخوشین گریدای باوریه جی دیسابو کسی که به باور دبر چاره سر دبن مرکاره و ها بیشتر ساعت خوش به برسفت و گریدای پرسکتن از پرسم هر وها کلک باوری حکمتی کرمانجی به جیوارین پیروز را جی تکلیه اکتاه چه تکلیه دنابره ما هر دو جیواری پیروز و حکمتی کرمانجی ده بله وقت من هنگ بیشتر برش بحث کرد بیشتر گالری خود دگل درمان اند خود سپر باوریه جبر وی که کو پیکانین کو بیشتر گالری دا دگل کانی آف دار و کورین پیروز گورن ذاتین گرینگ و پیشنگین اسلامی جارم پیشنگین باورین دژی ین وکی پیر دادا شیخ ملا حجی و هویتن جی گلک جی دیرن جی کی گرینگ دیرن گل جبو چاره سر کردن پرسیرکن خواه هکر صاحبن دشن بالوان کسایتین خودی معنویاتن بیشن و لاواج
جوان دکن نوشت و دعای جوان خوازن اگر مربن او کسی هم بجن خودی معنویات قال دچه دورا گوروان کسی که هم بجن گوری خود پیروز دعسی بینه آنگو خنج خودینه وساد فکره وساد بینه لبر قربان سرجه دکن جبوان و دعای عندکن دا کن نساقیان باش به برسره که وان چهار سر به آخر در دوروان گوران وکی درمان شخورا بکارتینن ام بجن و آخر خنن نو آوه ودخون آوه کشکانین در دورا گوران ته وکی شفات خوب وخورن به آوه سر و چاوین ام بجن سر چاوین خودشون لاشه خودشون آخر دوروان گوران وکی درمان دخن نو آوه و سر خوب ام بجن به آوه دوران لاشه خو یه نساعدشون گردای وک از بوم شهادت مینک از بجم او کسی کو دبجن معلومات دو پشت تیر هنه یا انگو مار هنه دچن آخا در دورا زیارتن هنک زیارتن تینن دخن آوه و آوه دورا مال درشین انگو و آخر دورا مال درشین و لگوری آگاهی که مجموعه گرتن کسان گرتنه او دبجن پشتی کم او بکانی بکارانی نمال معلومات دو پشت کم مهارت ندیدن یعنی دفرد باوری جه کی گله کی گرین دکره ام بجن کسی کو وک علی معنویت وک پیروز تن دیتن ام بجن کسی کو وک خنج خودت دیتن باندوره که راست سر جیانا گل دکن سر تندرستی گل دکن بل فکر وها بجه ساعت خوش ام لسر باوری گلک آخفین و یک پرسات داویل سر باوری تگین اوجاق گلک در باست و یا جیوار و یک اوجاق گلک در باست علاقوی به باوری یا علویتی هه دبه کوابه لیل گوری زانین لیکولنی باوری من هیمین نوجداری بیدرمان هم بیجن یا جی هم بیجن تداوی بریباز اوجاق هم نتنه علویتی دگیجه باوری ان کفن ام بیجن ام پاگانی یعنی این بری اسلامیت بری هم بیجن باوری ان یک خدایی دگیجه گلک کفن دیرو که کفن جور حتی ایرو جبر جهر باوری که هم بیجن سر فی عدیب جیوار بیه هنه کدین سورر گرتی و گیشتی روجا ما یعنی امکارم ها بیجن نتنه دنف علویان دا بجناب حنفي سني شافعي وهر وها بجن باورين دن داجي كاسين كو بجن وك اوجاختنا قبول كرنا كاسين كو برسريكان چارن برسريكن تندرستي چاره سرد كنانا مينا كبه لبر چاواجي نوجداريه برين نستيانا يعني وك بجن بيفا نستي كل هرم سمسوره پرته بكرانين بسري خو باندوره كان بجن نفت قد نپن يعني قد نبا نيف نپن بجن لسر مرو عندك بتابعتي دنا مروين بريده يعني اغوني بريتيف يعني الكل ده رزقتنا لمبر همبری هیز نپن هویه درباره موجزه دا و حسرت جیانت خوش هم بجن دست نشانده که او یک باوری مروفان یا بپیکن و درفت درعاسایی دنف خود دحبینه لورا تنه به هیز نپن هم بجن گوری باوری وان دکارن آرامی بینن انگو جبو بلاتن که بین سری وان خلاص ببن گل وسا باور دکه که دست خستنا تشتمی وها بره و ریبازین خوزایی لی تنه به آلیکاری وان هیز نپن مروف آنجاخت دکاره پیک به يعني بوان هيزان كاربا جبو ويكجي بيوستي بنستيان هاي لغوري باوريا وان كسان تاني نستي دكار مروان جزرارا هيزن نفن دبرد هيزن نفن ام بيجن در دور ام بحثر جنان دكن مرويا كاربيجا ام بيجن بحثا كسين خيو دكن كسين كو ام بيجن تاني دخونان دا دجين كسين كو ام بيجن بتاني بهن كسان ديار دبن يعني بكورمانجي دبن ايدن ياجي ام بيجن ترك دبيجن ايجما باشتر جوان ام بيجن هابونا روستان بيجن تيغوتن بپشكتن زانستي واسطه تيجشنا هشمندي مرو مرا سينورن باندورا هيزن نپنج تنگ دبه يعني اف يك جي مجارا بجكيا گالري دا بفي رنگي جدره هر كل نفس نو دغ هيجن باوريا بنبشكيا گالري و باوريا گريداين بفي مجارجي كيم دبه يا راست فراني كسن نخونده بير و نافسره باورين بفي رنگي پر كارتن دحبين دا استا باور كنا به هيزن نپن در روشا کار جلبت گرينگا ابوري خوندن و پروردهيا مروان گرينگا به باندورا وك مينا گريدانا گل يا باورين پوچ انگو باورين باطل لگندان و چپرن باجرم لگوری نوان نزیرتره پرانی کسی وسا یعنی انگو ام بین این نزان خزان و بیچاره سر نوشتان حلاندنا خورشنان ام بیجن کسی پفکر ددنه ما افکار وها بیجن نگ بگردای علویتی یعنی بگردای جیانا گله بگردای باورین گله ده حکمتیا کرمانجی دا رولا جنا بربچاوه ده خباتا تا جی اف تی دیتن تدکاری جبوی چه ببیجی يعني جن د پیواژویا بجشکیا گالری دا هر لپیشن نه براست نه تنه د بجشکیا گالری دا هر قاعده جیانه دا جن لپیشن جبر کو جن ام بجن مالی بریود به جن به هر گاوه د هر تنگاسی د گل میری خو تف دگره ام بجن جن وقت دایک ام بجن وقت خوش وقت ام بجن خسیو
ده هر قاده ده هر استادیو دا ام بجن گرینگه تجربه وان هر گاوی جیان میراز لتره پرانی تجربه خو ام بجن اوکاس جدایک خالتی پیریک مد خوسی و درو جیران خو ودگرین او جی دیار دکه کو جن د پیواژن مشاندنا بجشکه گله ده خود رو لکه گرینگه جن زانی خو بریا که نشوپیان هندبن نل دبستانیان جی پرتوکن زانستی اوی یک جی ریل بر باورین باطل ورکه جارنا ام بجن نویسکار که بیانی ہے ریورس دیجا کو دهیم بجشکه گالری دا سحر و باورین باطل هنه دبر دبیمر بیهاج بیجه ام بجن او کسا کو زارو کن جزکه ام بجن جزکه دای که بگره حتی کو گیاشتی تمنه کی درش اكو مزن دکه جنه اكو زارو کر علاقه دار دبه جنه جبروی جی اكو بهتر بنخوشین زارو کر ام بجن رو دمینه جنن او دخوازن کو زارو که خوش مرنه جن خوشین خلاص بکن او ام بجن خوستک جی ریل بر دا خوزا فهم کرنا یا جی هیمبوینا ریوازن چاره سر کرنا پرسره کن تندرستی ورکه یعنی تشکی گله که خوازای جن دخوازه زارو که ها بپاريزه جن خوشین یعنی جبرینان جکولان بپاريزه جبو وجی دویت تکفنا هولدانان او هولدان جی جنی دکن کو دوقادا بجشکی گله تا گوری میران پیشتر به مثلا براستی اوه یعنی تشکی گله که خوازاییه وەک پرسا داوی درۆژە مەدا چقاس رابط علاقە ji bo hekimtiya kurmanciyê li gor nifşên nû û nifşên berê tu dikarî ji bo vê çi bêjî يعني لقول انجام خباتكم ام بيجن كريه للصحيه كريه وام بيجن تشتيكم كاسينكم ورا ام كتنا نافات كليه دا باوريا نفس انه بتايبتي نفس كل باجر مازن دبن بپیکانین بشکه گالری روز کم تر دبن بپیشکتن زانستی واسطه تگشتنا هشمندی مرو ورا سینور باندورا هزن فن مجور کو خال کر بتنگ دبن او جی رد دککو ام بيجن نفس انه لقوري وان ام بيجن باورين باطل بيتر يعني كمتر دهبینن ام کسی خوانده کسی زانا کسی کو بم بجی اینترنت به تکنولوژی را علاقه دار روبرونه گریدان وان یا باورین پوچ کمتره لگوندان هنه کی دنزیرتره اسکارم وهش چک بجم دگل همو وان گوتنه مجی وک ام بجن تجربه کما پیدا کری یا جی ام بجن چاودری کوم ناف گل کری کوملوف ام بجن چه قاصد کوت تنگاسی و به تایبت جی ام بجن در بازن زانستی در لنا خوشخانه ان اگر کو چاره سری پرسکرکا خو ام بجن نبینه آنگو نخوشی نوی درمان نبود جارده و دگر سر درمان کردی درمان کردواری به تایباتی جید نخوشی گراند مبیع کلکتی یعنی نخوشی نوکه خانسر وانگو شیرپنچه دا نخوشی نبجن وکه فتح آپشته کود نبجن چهار سریه و راست ستونه دگلک نخوشی گراند کو نبجن دکتر وک عملیات پیش نیارده کنده کسی کو نخوازن عملیات ببین بهتر وقت چهار سریه که زودترین یا جم بجن چهار سریه که هیسانترین ریبازه که هیسانت چیزا برای خود نه حکیمتی کرمانجی بجن او کسی که درمان طبی کیمیایی ام بجن حبان یا جو شروبان ام بجن درزیان نخوازن لاشی خلا بکار بینن بهتر دخوازن وگر وقت طبک وقت آلترناتیو که طبی جاردم ادگرن حکیمتی کرمانجی جو خالگور ور ساز دکه یعنی نها ام بجن حکیمتی کرمانجی گلک دوران لمالا در کتی ناف ام بجن دکانان بوی ام بجن کسی که وقت اقطار بخورتینن تینا بکارن یا جم بجن کسی که بجن دکان بدکن دبیجش تم ام گیاهی مشیفای برای دکن دفروشن کتی واندره او کسانا بهتر دناف گل دگرن دبیجن گلو کیجان نخوشنه دا چرا اون چه بکارتین ریاوی چی پاشتین بنا ام بجن وقت کاری که تجاری دخن ام بجن دکان خون حکیمتی کرمانجی باوی که دفروش نمیکارم بجن دفرد اتش که پیچوک مرد کار بجه گل حتی ام بجن دم که گل که نیزیک حکیمتی کرمانجی جبو برجواندی که شخصی ندکر بکار ندانی آنگو ام بجن خیرات دیو باوی خود که خیرات خود که دکو بلا ویجی خیرات ما به افتش دستی متعمل بکن لی بلد دم داویدا ام دبینیم که هم جگل هن کسان ام بجن وی کاری ام بجن زانین خو تجربه خو با آوایی که ام بجن دفروشن آنگو وقت ما گوتین لدکانن وقتی ام بجن درمان آلترناتیو و گیاین آلترناتیو تی بکارنی دیزات فروتن یعنی هنه که ام کارن بجن حکیمتی کرمانجی بربو بازار اولشه وقت پیوت دوی ام کارم بجن سپاس بود تبلی پودکست هم بود و پرتوکشیل سر خیره و سپاس که استثنا استشوار